Hello, I'm Sanjay Tokasabko. Master Cortez has a lot of allegations in regards to taba ya gore bala le basadi, taba ya gore bala le bana ba banyane, ne? So, on this particular video, I am just going to point out taba ya gore Master Cortez is a married man and unali ubajola le bo Sara by two. Even though he did not want to put it out there straightforward, but neke moka gore o jiga mo godimo ga nto one o tshaba re taba e tswe ka yena. So wa rix re botse gore Master Cortez o ba jola le basadi ba two banyana ba two ba ba reng ke Sara o mo one o tlhokofetse ka tselelo bane ya makatša o nkare a uswa gona o tswa ka mosishego or something like that, and then o mongwe ba re ke Sara o imile ene ebile positive ka ngwana wa Master Cortez. And then warixi kere a sola le taba gore Master Cortez, the reason a ina le rehabilitation center it is because o tšea advantage for bana ba banyane ba batlang kwale wa ba ropa and then o robala le bona gore maybe o ba fa dijesho or something ya no re ba fatlhege ba no re ya baby ke a o rata wa bo ba telle batswadi. We don't know, it's just me just speculating. So in regards to taba ya Master Cortez sa gore bala le bana ba banyane, there's 3 videos. Actually, I did one particular video me le bana Master Cortez last year. Mama Dakala also mongwe se wa go tswa ka mo Free State nkile am accuser, but on this video I'm not going to talk about that. I'm not going to play that clip. I think maybe it's on the 8th or 9th video that I'm about to play, because as I said, Master Cortez has a lot of allegations, especially ka gore bala le basadi le gore bala le bana ba banyane. So I'll tell you about that. Mara gore Master Cortez o tšea advantage ka bana ba banyane yona ke nnete, because I remember I reported about it last year. A lot of victims came out ba lla ka taba gore Master Cortez o ba tšela advantage. Wa bona endamane o nyetše ko mogolo nagana motho mo ka ka re bala le ngwana 15 years. Get the grapes. But anyway, we move. So those are the complaints. Chilung bana kokota bo le ena o boletse ka tsona, and kokota bo wa bora because batswadi ba ki ba ba ishije mana ba bona ko rehabilitation center be ba ya go yena ba complain ka Master Cortez ba re he Master Cortez as diriso as diri ngwana ka se re re motho a mdim ralo ka di voice note a re tlele ka proof gogo. So uno ratarata was a spendile almost the whole night motho ntšha le bisa jika Master Cortez sa tsena WhatsApp a re di-file delete a ona nte re ikweleng. So right now re bolela ka hearsay, but the proof tsona di sa tlola tela on other coming videos, but on this particular one re bolela ka ntete ma korata re ke ding mekaola. Yeah, on this particular video re bolela ka mekaola ya Master Cortez. Yeo ke ne ke ra gore batho go swana le dikgoši ba etapele di-leadera di-principala di eng sehuba sa tau se fa motho seriti. A ka re go nyaka go ba strong na le seriti nna wa ritse a o naso o kgona go arabisana le nna so mo dipanele straight talk o rile gore nna wa re batho ba tsene ka molantombeng ya Cortez ba tsene ka gore ke rra re bitša ela re ibuše batho ba tsene ka ntombe ya Cortez ba tswele ba le HIV positive ba itšere ka gona ka mola ba tsene ba le negative ba tswa ba le positive ebile go na le bana ba ba bele kgweng ba e leng gore ba biao today. Yes. Cortez ana melemo. Orare melemo ela ke bona yela. Nana ke re ke go binela seboko kumara. Ya ne? Oya. Voice no do de pala go tla le tsona. Awa ona le ntshongwe ba ile ba nromela yona ke video yona ke ellenyana ke nana re ke bona ba argue le ke di client I think ke di argue le Cortez le yona ke nana tla thusha ke lebella yona ka speedinyana because the voice note tse dintsi mama intšha di weapon ka moka ye jwale ke lata ka fast 12 re intšha di weapon ka la hlela ditaba tša Master Cortez video tšela ke tsona tšeo ka reng ke di-weapon tša ka pelanyana tšeo ka reng a di gole kudu a ke le jwale ke na le ngwaga ke sa bolele le yena di moraonyana ditaba tša Master Cortez di positive
o na le ditaola le positive o ba itse ka batho ba go ditaoleng gore ke mogwangana le go gwa ke ra ba lutsi ba ba nyao beba a ke re o ka re ke bona ba ile gore le re ba tsena ka mola ba le negative ga botse o ba change advantage ya ba treater as the easy target ka gore ba tla ba dronkile ke yona melore ba itsubang ka dinko Cortés Corti se ke tlabe ka mo romella ka star a tla siana ka mo a tsoge keng ke neng utlweletse ka account e nngwe o teng mo utlweletse a ke re a tsene a te fetolele le montse a re Cortés ke miretse video ka re Cortés ke a o nyaka o ngaka prove it lena go commenting a le pay attention bomela gale ke la tletse next na go re la tlele ke nna street ba ba re Cortés o bethile ngwana dakalwa montšhabeno guys ke bolela ka zone 8 ke le ke bolela ka yona bomo le na le pay attention le potential tse di bail fro ke re la motse ba dakalo na le motse wa dakalo ba ro bethile ngwana dakalwa montšhabeno ke nnete ka bai ta motsebe ke re ya meno ya ntšha ngwana meno le itse ba a ke re dakalo ke yona tshwarishitseng Cortés bana ba tla phatala kwa bayara tsora ka ditaba ja batho ba ba ebile ba re se YouTube story seo kotipa gogo kotipa a shu Cortés ke motopo Cortés mi shalo tsogo mo mane wa ntšhabela a bone mo present now disappointed motho ke le fiega kudu o no tsena ka mano raso ka re ke mpial bragana a fetša tšwaso taba ja batho tsona di kgona ga mbotsena matlo ra mo fa big screen a bula camera mo lantša re it's due respect ke re gore ke gopola a butse camera so ba mo founela bolela gore traka re tloga Mozambique Austebo buena ngore Cortés sala yo tinta dastara ke re ba mo rumile dastara adi bone ga botsne ke sa ba botsa ke re a di bone wa Cortés a bone okay a sanka ga matime to a ona problem tja ka sekolo nga di bone mara tja di tja bonga ka tsona wa di bona ka sekolo Cortés ke ngaka ke ngaka hao Brazil kawa ayo ona no ertobor batho ke ngaka ja batho wena gogo kwena le ko wa ke no jono go bele go bana ngwana message mo o fa phone a mpalelo mangaka ya ka e bona ya ditseba Cortés ke ngaka chupi mama la fitla mo di voice note mama la fitla mo di voice note Cortés ke ngaka chupye a e rutiwe setlhare a re morwaleng a ya paskana mama ga nne la no re ka morwala ke boshigo bana re mo TikTok re tla morwala ka boshigo ga nne le tla le di video tseo le di voice note mama so mara ka boshigo le morwala bjang kare o ka no go na la possibility re venetle furu ngwana tše galaka nna gale ke bolela ke re motho wa re ke a tsena ngwana a ka bitsa maphodisa go ya yena a bile tše rena re ya zone 8 a ba le yo nka ithoma o tlo idibala a namele panele mo go lemoše something wena gogone wa tsa gore o tseba ditaba tša bosenyi wa se di botse maphodisa o tswana le wena o mosenyi re kgopela mosimanyana ka re lebeletse go ya sekolong ka bošimama a re tlisetse di-voice note tseo re ne re ditheleditse ganywalo re se ka kry-a re ke mo ditele mona wa rexi ngwana ngaka a ba ono phasa ngwana ngaka o phasa ka kgopoletsa ba bang o yo phasa mona ramoloja
Gogole re kgopela monamedi. Gogole ke matla. ngwana ka ba Oh, Rodney. Ya dule ko fatshe o bolelang. Motlhomong le wena wa tseba ja re ngaka. Tswarete brasai o ba mopotsa motho mware wena fomola o tha komeng Re go mandirela. iyo life re te kgopeletse yona re rile di-video ra re bitseng Yeah. re te kgopeletse yona ba se ka to re disturba ba to re roga ba ira ka gore ba rata go roga batho Life ka lena dedicated to you. Nna ba nkone ke dira ntho ela video ke re no late ke bula live go namele banna ba dingaka. Ke basadi ba gona. Ge di le gona di raloke shimanyana. wa raito ba seba ba re piselo Oh, ke theleditse bona gape. Nna jo focus ke ka. Ba re ba kgopela moment of silence for Cortes. a ona moment of silent wa ka o khumana a deserve guard of honor motho nka ba tsene mo ile gore wa bonyaka o sentse kudu motho E le gore di korte se di certificate tse tsa gage ke tsona tse re dirileng kwa Mabopane station. Go na le se sengwe sa karate. tsa African dingaka gore de za tsene mo a ka tlhalosa gore certificate tse se tšea ka lebitso laka and se expireile certificate seo certificate se expire ke mmoditse ka re a ke re wena o dile certificate ba fana tsa mo serenyong ba mmuletse case kwa a namele mo Cortes Ngwana o bothateng banna. so botse korte se ena o senyeditse kore ena o nyoko susumetša tshepo ka mara mošima Certificate tsa swere go nyola ke sa leganyane. Tse tša lena le nga tsona hai. a di sa bereka ora o Re sa bereka. Ora sa Kolobetso. Sa thwa. kolobetso mo bona mo kolobetsong mo gota Oh, kolobetso a ena certificate Le kereile mama, le shimanyana. kolobetso a ena certificate a se kolobetso a se HSS a se human resource management Re ne karata Kolobetso, re ne karata Kolobetso, re ne karata. kolobetso ba re fa karata Cortes o tla re tlela le dinepe tsa thwaso ya hae. Maybe o re nyakela dinepe ha tla mo tla le di-proof le yena. tsepo boletse ra o mfete ka selo wena o mfeta ka I battle ya bona yo ba battle of the dreads a ona se ape tshepo le Cortes ba tsebana ke re ne ba kgaretsa ka moka kwa dipolaseng ba rekiša di-veg a tsebana we Mara jwale mokgwa wa Umalusi o tšea kae? mokgwa wang Umalusi. bona a ona tšeo tša gore wena o feditše sekolo motho mongwe le mongwe o fetša mo a nyakang A ke re le re swere national senior certificate. O se tšea. korte se o feditše sekolo mo a nyakang Eno ka se mongangiša. ka se bongangiše A ke sa le. ene le ka tšheleta o re o rekile di-hectors tše dintši kudu ka mo polokwane a bolelar Wa tsere rekile ke plus ka mo polokwane gogo Tebogo we. age Mama ke happy bile ke a potuma. Nna ke rata taba tša batho mama di voice note tšeo di tlale ka moka boela gona ka mola o re tlale le tsone tsela e lwa le mosadi ya gage di sharp. Ai yo. La ke gale. a ke re bale ya video e na le sopo e ntšhi Oh, ira video. Ka re ke brown onion mama. Wa itse ira dala ya video e mafelong re tlo ba la bona le ka dia so re tlo nyaka batho ba le babedi mo tsela ba fa kgomo tša lena ka gore kwa boile le korte se na se ngaka A di tle ka moka mama. le tlo umiša Go dikgomo le ena founa ga ga le ba re yena le Cortes ba tlhakantšang ba le million ya di camera. Ya dilo. Million. bona brasai ka ile ena wa di-connection and then a feta kwa yena a tshwara dipeki a nyoko a man Magebula ino ba ile gore a nyoko o bolela wa se itse story sa gore Cortes o tsamaile a ile o bereka sona stopo sa se berekileng ka lebitso la Tebo banna ba le ne ba nyaka tšhelete ya bona ka dithunya ne ba re ba lata Tebo ka gore Tebo ke mosadi wa hae yo a ke e tsebe Ha o re ba ke e tsebe ke thoma eko
o mo fileng a ba ra wa thwasi o tsa go bereka le mosadi a hae ba tlile mo ba tshwara ba ka star sa ba la fa ka tsara sa mogarna batho wa moya ke ka matlhokona mentšheso a lafa ai kortesana melemo ba peita batho ka botlhara mogarnate motharola bana e re se re gola ne re ra sepa ka ona ba re keng re tlhakantsha le metsi ba peita ka ona so ga ya go theka stofo se o ile le motho wa mosadi ne e le wena zanga theka stofo le kortesana gogo e re go gopotse something mama ne re na re eme le motho re ema le taba re file wena attention ka re ko wena o tlileng le taba tse o tlileng le tsona nnete ke gore re ka jika le gona mo go senang le kgona kore ke no ra re kore se ka ba gore ya boa rix ba ema le nna ba e bona tabe ya ke nametse panele e ntse ke tseba eo Orare Cortes ha ya sala master. Ashwe na mama. Yo ke no bona se tse gogo Sophie le nna ke a topa. Tshitse ba bolena ba bo bukhulushi bao Orare beita motho ka lempati. Gogo Sophie ngwana bogogo. le kae? Re teng le kae ngwana bogogo? A re ona. Yang rekwe. gogo le ka kgona go di tsholla ga dingwa le ka nako re bolela so re tla le romela ka capital to capital ke ya consultation le re tlisetse korte se go di ga panele gogo le bona batho ba tlhokometseng ba gogo oh sorry ere ke phosa ka mo go se a ke re bala le rile ke nyake ka pela o di kry mama o di kry e one ke mara ke a motswadi wa ngwana re hepa ke re nyaka tse tsa bongaka ba ka fela wena ra loka fela mama okay tsetsang re ai se sima go bokele ha go ba re dimotse ba dipatse go tleliniking a re ba re dimo ba mo batlile a tsuba dipatse go tleliniking so ana mile a tswa a tsamaya ke ka mokgwa go belang botseng ka bona yena ha tla a bolela ja ditori ja re yena o tsamaya go sa tse go kwa le botseng go dile tshweteng drugs di a tsena ka mola ona batho ba tlhokometseng ba tseba a re ke tšhaba le go hema cause le yena karabo wa tseba gore di-drugs ya tsena di tsena le mang jwang di jwa di le kae Karabo yaanong ga o ke go botse kere le tsa mpoditseng tsona ka re ke re moana ke re nna ne ke nyaka mmotsa gore a ye renkeng and then a botse batho ba di-taxi a dule ka mo renkeng e nngwe nna ke re ke mo romela tšhelete tseo story sa se bolelang a ka kgone go kwešiša gore I'm trying go checka gore yena a te prevent gore bjang mara ye nngwe ya dilo gape thupa a e lokiša bona re epe ya senya dimo o ne a tseba gore o diralang ka mola tšhelele o bolela o taba kongrese ka gore ke tao tšhaba everyone would make it right itao ke wa meselo ke e leng gore ba tlhosono gore ko utlwe botlhoko ba tsa dimateng ko le yena a be ke tša ngwaga pila-pila go e berekela e fofi house Blackhead ke mang ke sekoutlwana sa Cortes ba se tlhalositse seo e le gore mama wena ke kore batswadi ba ba tlisang bana go Cortes mama ne wena ba go tsebela kae le gona why ba ka tla go complainela okay Cortes mo wena okay
batho ba ne ba bereka ka kwa ne ba kgona a ke re ba tseba re Cortez wa loma o tla go roga o botsa ka ntong wa go bitsa ka ntong so ne bana ba le ba berekang ka kwa ne ba tseba gore batswadi ba ba ka founela nna ka founela Cortez nna ka se nrowe ene nna ka se mfetole ka mogo a fetolang batho ka gona ba botsa re nyona tša lena le bolaile banna ba lena nna ka se die dilo tseo so ne ba kgona gore ge ba lla banana ba le ba berekang kwa ba ba fa di-number phone tšaka and then nna ke founele Cortez ke re nko theeletse motho moso o na le complain that's why a tlo mo theeletša mara yena ka mo founela straight a mmotša tla mmotša re nyona gago le nyona masepa jwale why go le boima for Cortez gore a roge wena ka dilo tše e leng gore wena o mo dirile tsona le gane jwalo ba motlhomong pele mo ge be lelwa dintweng tša lena mowe wena go tšhaba eng ge wena o tlhalosa gore wena o gobela ya gage yena a re wena o gobela ya gage o go tšhaba eng mama wa go tseba ka botse Cortez nka ba nama le phalela te fetole na ke tla gona moo gape gompol ke tla gona moo nkompotse mo babu mkhulu jaka yebo sa le gona yes ke gape ntse ka mo morago ya go bula papa mkhulu ya go bula yena le yona e bona Cortez o tla fofa ka diteretse ga re yo ya utlwala ka baba mkhulu bongaka bo swana le bogoši bo a tswalelwa bongaka bo tshwana le bogoši ba tswalelwa wa tswalelwa so ge mma o kgona go thwa sebe ngaka ke ra mma wa ntswala o kgona go thwa sebe ngaka le nna ke be ngaka goba mohlomongwe ke ba ngaka ka gore ke theeletše ka mogalabetsoko o e be e le ngaka ya ka gore o tshwere ke mang o kry wena mma o a tshwere ke badimo ba gabo le wena o tshwere ke ba bopapa gago ke etla ka moo gogo wena ka gore wena gogo Tebogo ka gore kgale o phela le yena Master Cortez o mo roma mola le mola mo roma mola le mola le phela ka moka le sena problem o kgonne le go tšholla ditaola o lokiša lenyalo la gagwe ge o in the process ya dilo tseo ka moka go ile le mo wa re o mo tlhola wa hwetša gore Cortez o na le badimo ba ba nyakang gore a thwasebe ngaka goba o na le badimo ba semoya ba nyakang gore Cortez a thuše batho ka bongaka Tebogo azange ra fihla mo azange ra fihla mo nna le yena re fetetse mo tseleng ya gore ke mo thuša business ya hae ya riepe ya phopa batho ba e tseba ba iša bana ke mo lokišetša lapa la hae mosadi ya hae ka re na motlhaletse ke takalo wa boa o ka gae mara ge o tsamaya le yena le le ka mokoloing le ya Mozambique mama le mo ditaba di fedileng gona badimo ba geno wena ba kgona go tla go etela le badimo ba gabo ka re o tsamaya le yena ka mokoloing ba kgona go etela ba fitlhe mo go wena a o mmotinyana ga nnyane ba bonkgolo ke tšhaba dimpša bjang wena ke tšhaba dimpša le madi a ke bile a tšhaba wena o ka re di go bula mo nna mo ke re tla ntoma gogo we o tsamaya le yena le tseleng le ya Mozambique le ya gona kowe o ya go gata mabala mo wena o thwasitseng gona badimo ba gago ba kopana gona ka moo e napile wa mmona se o tsamaya le yena ka mokoleng le feletše le ke ditaba ngaka ke ngaka moya ngaka o robale ga gona mo o ileng wa mo tshwara semoyeng gore motho e ka tla ya ba ngaka tšatši le lengwe wena Cortez o tshwanetse a sepetlela a phake dipilisi tša bipolar a ona bongaka ba selo o bipolar and then bolwetse bo straight talk a bo boletseng bo bogolo ke ra bolwetse ba madi bona e sala napale a le tlhatholela gore a wa o fitlhile mara ke re le ga ka no fitlha wa tshwana re tlo no bona o mmone kang wena le boletse la re moya wa tanya ke re ditaba di fedile ke nyaka tanya ye ke nyaka re fitlhe mo tanyeng mo le motantše ya go kwa nna yena o gamile o e fitlha ka ditsela tše dintši
mara ke ra ile gore ke mo fitlhetse ne ke gona mara a ka se dumele straight a re ee tse dintse dintšhintšhintšhintšhi tla o tlala pakela a wa kortisa ke batho ba modimo gape mara le ya kwa batho ba modimo batho ba simone wa kwa gore batho ba senya kortese le bitso botlhoko ba ngwena kortese mo le ebile o robe a ka se robale a robale motho a ka robala bosigo tla kware yo madisia wa mpolaya yo robala after 4 motho a namelemo a robala ingila ja konkusha na mara le batho re nne ba ikwa re sega ka nako nna ka mone ke shetse ba tsa gore moshimana ka mo wa gafa a robala motho o robala after 4 a robala robala after 4 bosigo o bona dihora shetse ba tse ba nna ka mo next door wa moshimana ka mo gafa wa gafa o sega lena le bona ngwana a sokola so la se mothushi a di mo thusa gore a di a ka bona dihora are you kana wa ile sa mo fe mo le batla na mkoko ne ke se story se sa zone 8 wa se ra fitla mo story se sale se boisa cortez jampa nya ke ntwe ile ba ne le cortez moshimane wa gore go bingubis okay a be re go mo botse go di ba re kena jale wena go compose le re motho ga robetse o tlano ka jo o ke na go ga moranya ka o wela ka ra khasa a re yo wa mpolaya gogo wa mpolaya ke nna o ntokela ka re khasa ka go ga handbrake ga re ga freeway ke be ke tla ka go butšhene ya re koko lena le mmone jwang a robetse le sa roba le ena gore o goelela le a robetse ka go ga handbrake ga re ga freeway ka re kganthonyo gore lokela ka re ga khasa a re yo ke bona madi ke bona nkgama ka re wena ana o tsela ka bokoloing jale zone 8 le ga mashashane le zone 2 le tseba eng gogo ya ga mashashane ke thomo ikwa ke itsebe mengo ikwa ya zone 2 yona ka mosho zone 2 ke ga ga bosara a ke re ba le polokwana ke itsebe ga botse zone 2 ke ga bosara o mo fe ka re bosara ne ile ba babedi wo lamon ba le ba babedi a ba sa lego ke ra gona mo mama le belela ka ofi no re fa ya bona ka mo kama malome re ga teganya le a bo mama le tšhabang le lengaka a re tla bua go dimo ga yona tse ding di nyaka monga tsona a le gona go cheaper mama go cheaper la gana bomba le na ka sia gana bomba le ka fatse le tsoro o soba motho ditsebe o rana mele panela ke o nyaka le nne le kore le tsene ga ra thafelwana ma le re mauo buela PJ a bona o wa di go gore go pingo Thomas story bjalo phone ya tima jwa mo a ke looking njije ga post Peter ase bo se bo important ya tsalo tibo mo di yo mo di to go ba do di amba a ne ke re ke la piela ka ila ka ise go tsogana ka yone ka sentse ke nna mare ke tlo intšhanna na ile re korte sa tlo mo go intšhanna pe a go mara e kafuleng a ke ro tsara go is always anaman ge ile re korte sa tlo mo nna ke a intšha ibile ke lose selo na ke korte sa ntsebe na ibile ngakanyana o tlhapa ke tshi serious mara guys magic go ga bana wena ke mang ke paya gore ke mang a re ngaka go tlhapa ba ska hlapa batho ba Warix o ile wa bona straight talk ga botse mara o tsene profile o ile a mmona wa re go ga yo o ita Gucci ora re wa fatlha a bone gape mo a re bolele ka batho ba koloi tsela ba re nna nga koloi ya ka itšhiediwe ba era digogorwane tsela ka molele mara ngaka lo ga ikhumana thapile a kere
o lebelele letsogo wa bona letsogo la ngaka le ya bona na le ke la ngaka batho ba ba epa dilo tse dikotsi mongwe ba epa ka matsogo o kwagetse kopelo checka something le Goktebo are in most cases o bone Cortes ya ira metlholo nkare wa tshaba o khama ke madi so na according to experience ya ka ya bongaka mola ka thwasa Tebo go na confirma gore wa tseba gore Cortes o rwele yeah because everything we bulelang ke di sign tsa batho ba tswa go bo Nigeria kwa le go bo Ghana Malawi ba yo tseya dilo and then bushiu di a thoma dilo tse ba di bulelang tsa thotho se o tloa Zimbabwe a di teng go rwala ke ntwe nngwe fela mara ai bulelang ya go khama ke madi we know gore ha ro khama ke madi o bulela ka eng pila street talker motho ba nong o di bjang o lebella di movie tsa Nigeria too much hora bona di hora tse o ne le taba ke re Cortes a di dirileng nna ke nana re ke dilo tsa di dirileng jale boshigo di a bua ya go bona madi a ke wa tsa ro dirileng ya go bona madi go zone 8 o kharibela mo zone 2 mo la Sarane o Cortes ba fetsa wa ra ke tsebo konkoretsa man wa ra ke tsebo konkoretsa man find power wa re bring your strength back wa yes ngwana tse gala ka o rapetse ba rapedisa sona ke moy rapeditse allegedly ya ke buletse ga botse yes no even le street war allegedly ya mabare nna ka botse se ditse ba ke dule seshego botse ka se ditse ba ke dule seshego a sanga ya le seshego nna bile pholo wa ke motako ba jola le sara ke a le sebela ke re bara ke la ngo ke re bara ke go motantse philitse go sa sa tla tseba ga botse la record le David ka tse portrait le swaka sa Facebook ke kwa le njula ka ke re yo ke nna ban record le mola ba re ke re phone o mara o mo reketse mabare o ba jola le ngwanyelo ba reng ke sa a ke a jola le ngwanyelo ba reng ke sa yena o sa ba reketse tita no wena wa router njuru uyo o ne option mo patarere dwanela wa randu mileng Simon a re nna ke o dia sukhuba sa tau o yena o ke re go ne option ngo mo ke ngwadile ke a bona ile bele tse disconnect all ngano go mo ka re wa swana la thoma fatshe o ka se thome dabe yelo o nyoko re comment mo ba di video tsa yo mmele khane bjano nna ke gopela go botsisa mama slogan mama mama Tebo gore Cortes o bona madi jwang ga robetse ka mokoleng go bo go we di handbrake mola e se yena bola ileng Sara Street a rumeletse batho ai Sara ke incident ya recently I guess that is why Cortes ana madam there is more mapele o na le tse dingwe yes yes na manga nyakucheka wena di bua le utlane mo ke tsola ai sampula ye ke rato botsa batho ke ra ona le godimo re mo re godimong le godimo a le kwa re mo le godimong no le godimo bo gona le go se go ba le godimo ga gona lawyer yes 2024 thoma tsa 2024 sin 2025 ka se go di kereile ka thoma tsa 2024 tlo mo kira ka speed on di chifota kusha bele trika tandaruka sabareke sete kara keke mara ba se batabo ai
a Tshepo Moaleng wa tswa Prophet Tshepo Moaleng Brian Makatjeng o thaba o bile botsana wa bona ile ba Prophet Tshepo ke ngaka ka Tshepo or no go go te bo taba tse ke di bolelang wa di tseba ibile nna ke di betha mabalango ke sa le tse dinnyane there's more ke ra go dimo ga yone ke e bolelang Korte zana aka go kwa mama aka ikwa eyewe okay ba Abaribe papa. Yes. Demo o tlhokofetse bjang ka re dingaka tsa matsatsi a ba re bona ba itse setlhare ba rahe ba tsa di-hitman di bolaya batho ka dithunya o tlhokofetse bjang a ke se itse story sa teng o phadile kola wa Mojalava Wa Mojalava ba re ba khunyame ba mo gopelela ke re sta mija Makebula yes kopela wa rabita ba Mojalava o irahetseng Kanto why dingaka o dile lata straight talk why dingaka di dress ja mo ara thofela wena ma pele ra bua ko Mojalava ke re le nyake le pitse re le fenya a ke re sa ya peya go te bo na se ke thabela re ka tšo ka ba re roga ba re botsa ba re bitsa dingakanyane banna ba re rogile beke otlhe yo go te bo jale mama ka nnete o ba role ka mathading thako a go thwala ka yena Malum o mara go gape go sa pay attention nna ba nong a ke tlontša diphiri ke ntse ke di bušeletša gantši le gantši a ke re bana bothata gore ke pay attention ka polekeng tše pedi a ke re ka mole nyaka prove ke zama o nyaka o ke ra re ke di kry ka pela o a mama ra ja ka dinyake wena dinyake jwale ke tšheditše ka mo go te bo na ke re na ka nnete o ba le ka mathading thakwe a o ratwa le ka garebe and then Thokoza gogo. nyaka korte zana metse panel a wa go sana bothata mama se ka tshwenya ga nnete ya ka ke ikerele ke a lebogata ke pay attention Muswangwale or why a go khumba ka pila a sa tsena sekolo Muswangwale yo ka se pase ke o botsa wa ri aka lutwa network e ne la tlile le reng ke ra re ngaka ge e dumelang le nna e no re thokoza na pele re tswile ditabeng a o tlhoko re Muswangwale or why a go khuma ka pila tsa tsena sekolo yo ka se pase wa rix Why muswanya go kuma ka 14 months ngwanaka re ke kgale gape re ne le ka masatsi bo bala ngwanaka re image voice note go tloga ka 11 na tse jai na re bereki a Mane misabele re nyaka dilo tša 2020 re nyaka dilo tša 2024 mo gape wena gogo gape korte se o tla mo beke ya go feta gore gore nna gore Tshepo sepoko se la bolelang le sona ke gore o ile ko lebitleng la motho e leng gore motho ke a bona ka ro ba ne mahlatse gore ba ena le sa gagwe ba tšea marapo a gage ba shila o bolediša sepoko sewe bona marapo o a bolediša o diangwatia o na pele o tšea sepoko sela o a se botša gore jwale re a ka gae jwale o just spoko sa motho lebitleng spoko sa tsebeng gore ke le gore ke motho mo ntse gore ke re kala tore tšha a ke re ke no botša yena e tlhalositše a re o ya lebitleng o tšea marapo a motho a tlhokofetseng wa shila wa bolediša gona ka bogo gape nna be ke botša ke kortese be ke a go feta gona mo dipaneleng nna ke motheleditše nna pele ke a boya mama de a tsena tse dingwe reta Tobela FM ora gore o nyaka mpotsa gore kortese ya ka bana le lesilo moshate wa Tsebole Boithabiso
a re mabenkeleng mara brasai maloba o na le motho mongwe o boletse ka yona ntho ya lesilo a re o na le ne ba bolela ka mang ba rona oh mama taba tsela ba di lokisa ina gogo taba tsela ba di lokisa awa Osama o ka se re request le be ke sa re ke a accept wa re Cortez wa mfounela ke paletsi prophet Sepo Cortez ke ngwana a re ko wena tebo o saraba email ba bedi ile ditšhomi a ba jola ka ba bedi ile ditšhomi ene ba tseba ene ba tseba gore ba jola lena ka ba bedi a kere le kgone ba lobile ba le thuo o mongwe wa bona a no tsoma tlatsa madi mama ke thelite ka ngaka o no re se a vuma o re no thokoza thokoza a re felletša sepoko re tabua mo go ye gape ke yona ngangaba ke ona mo goba go ba taba jale wena mama Cortez a re no marapo a le wa tšea wa le ona ka gae jwale gona ka mokgowe napele ke sepoka o bereka le sona a kere ke ena botša rena jwale ene ntho ba re he didn't even show up at the funeral ba di tsentša ka sekgowa mama nna ke no go fa tsona ka shashalaza wa rra shashalaza a se ja hlapi ngwanaka yo jwale putso ya ka go wena mama ka mo dipadi founa ka ke mtsha sa le ke charger ka 11 from it's a new phone this one yo wena ka gore taba tse ke di bolelang o rile thokoza wa di tseba putswa ka gore na ka nnete o ba nyaka go thwala ka bona goba Sara o wa mathomo ya ne isuthu ke tsebe Cortez ke tsebile Cortez ka Sara wa boithu wa boithu Sara ne kshetse ke motsebo mara o wa mathomo le nna ke di hearsay ke di tsebang a ke tsebe story o ne o thata le bosa bedi yena that is why ke le ya bedi nya kana metse panel a ka sina mele kana ga botse Sara ba ne le mashasi pele dipu mama ka sina mele o tlo na metša ka gape ke notwa ditsebe mo mama ke wa tsa re keng wa bobedi o tlo namela o na ra sina mele yo ke nya ka monga yona street jwale o ska le bala ro bolela le ngaka ba mo kwa mo semoyeng ro yetla o tseleng o feta maraba start yane ga botse Cortez o na le bokete ka mogare matlala madanga commission ngwanaka brasai tobe masione ba bonana ka dibetše ba tsebana ba ka se fetane ba dumedisana kere nna dingaka re tsebana ka memoya mara ke ba bantši ba ba bereng ditukwana no re no mo feta because of ra utlwa gore moya o a se o gole a ke ba le kopano ba thwasisha le re batlo ba okay straight talker a o dile mo nnete gape ba ba ditukwana tse le bolelang ka tsona straight talker le no ba thwasisha le re le batlo ba disha bofebe and ba ba matšhabo jet treatment ke tlo araba why that's why ke itse nna le bule engwe panel ya di-questions tse bofebe ke re se ga ngwana wa ngwanyana re re o na le nawa bofebe bo le bo bolelang gore bana ba sa segiwa dinawa mampele ka sengaka le kgona go sega motho nawa ga monate bjang yone ba e memisha yone ba e irang gore a se ka robala ba ntse ba re ya mangmang ke nyane ga ona e nyane ke nawa nawa e nyaka tsona tse tsa bokortesi nawana raise ga raisa tsa setlhare ebile mogotsi wa ka baba mkhulu yena o ntsha koma straight nna ko ke thwasitseng mo ntshiwa koma bjanong ke dilo tse re di tsebang tseo le sega dinawa ko komengo a se gona le tsa go la bana tšatši le le mara ka re tšatši le le motho o tla re o sega nawa a sega tliti ka mistake le ko sepetlele motho wa swa mo go na leng di-professor tšatši le le go sega ditliti ka mistake lena
o go nyaka nawa ace e ba emiše ba phele ba nyaka 6 ya Savannah ao nna ke re bjalo ke no ra gore a re boeleng ga Master Cortes a tlo re bo yo ka ba ka kwa ke betha ke setlhabi ka mo letsogong la go uša ka mama Tebogo we wa tsore wa e be re nyaka di-voice note mama Master Cortes ne re teng jaaka because re nagana gore ke tsona di tla tlišang Master Cortes godimo ga panel so o paletše ke go tliša ka ye a ekwa voice ya mosadi ya gagwe so ga a paletše ke go tliša ye a kwileng voice ya mosadi ya gagwe go ra gore motho he doesn't care and ga ana taba le mosadi wa gagwe and a ikemišetša go tla go protecta mosadi wa gagwe so re tšhentšha mawa re tšea le manoga jwale re mmitša ka phiri tše tša gagetše a tla di arabe yena re a inametša yena o tla re fa ya nnete a ke re nametša taba ka mokgo rena re ekwang ka gona le ka mokgo re e tsebang ka gona yena o tlatla a tlo re botša yona ka mokgo e leng ka gona o tlo re tsena ka Spitfire se la dropa boma re nyaka sona Spitfire seo mama ga jwale re sa nyaka gore a tsena le polite re nyaka a tle ka defense mode la gage re nyaka a tla a kitime re mo nyaka gona moo wena tiadelele mama re mamtša re lapa melala ka efe gore re ke tse dintšhi mama di thome mathomong a re a jaga ka dingwe tše nne ke di tshwere ke sa nyaka o di bolela sego di deep di nyaka yena re nyaka tsona tšeo se ka wa re di tlomofiše o gona ka mo a re ke ngala ao wa re tlogele mo le nako wa tsa ba bo mkhulu a una ntwa go gapiša batho ba o ka re mang motho o ngala o tshwana le Cortes a ngadile sekolo ke mang Nuta ba re wa Rix you know the whole story why wena o sa bolele guys a gona gore nka bolela story se ke sa se tsebe nna ke se tsebe story se ba se tlisitše ka boripane ke tlo go muta o ngwala comment o gantši a se nna Master Cortes ke tsene sekolo ke bona comment a one ke re nyaka dikitima I'm going to see it lena ke tlo le lokiša ka kgala e le tshwereng a le patient mama we wa bona tsona tšeo tše di-deep tšeo ke tsona tše re santšho re fatlholle setšhaba ka tsona gore ena tsebang gore ge le ya ga Master Cortes le iša bana le re le yena le go ba tlogediša dinyaope bana ba motho o robala le bona koa ke re ke tabe le re botšeng yona mama ba se tša rena na le re file tsebang gore ge le iša bana kua motho ba re robala le bana ba tsebang gore small room se la bolelang ka sona ka mola se ka small room fela ke le ema fela la gona ka mo o ka se re don't put pressure on her Master Cortes ke tsa gore kwena o commenta mo ke tlo go muta wa namela or ke tlo blocka wa bua ka account la re tseba tlogela go mpotsa re ke bea pressure mo Tebogo is not here on anyone's invitation she's here because Master Cortes o mo telletse o mo tshwentse so re lokiša country mama Tebogo mo re fatlholla setšhaba ka kakaretso badimo ba seke batla ba betha lena ka tabe e leng gore lena nke le fatlhollotse batho ka yona mola badimo le bona ba go botšang gore tabe e santse e tsamaye ka sepoposo go sa re bolela se go sa o mongwe o ya o iša ngwana o mongwe o aya o re o ya go thwala gona ko ba reng ba thwala tsona nnoga tšeo ba reng e nngwe e tshwere ke flu banjwa so wena ba ba tiadelele nna re gona go moria ntšhatše dikgolo yena o tlo go kwa gore ye o e ntšhang ke kgolo o tlo namela mo a go thiba re gobela ka ho a ke le wena sori ra thoma ditaba fase tswela le tsona pele mama ya taba ya gage ya go robala le bana ba rehab e o intateletse mo ntlong ne ke sa tsene felo nna mo ke na tlogileng ka polokwana e tla kitima re go na le problem ke file batho direction o tla mo ba tloga ba le thembisa story o tlile le ngwana gona o mo tlile le yena from polokwana o tlile le yena he bothata ha wa re tlo bolela ka taba ya ngwana ya dilo tša badimo okay ngwana o ne le badimo na o ya le ka mokgo ke bona okay a ke tswile mo nkrele ke le busy ka dilo tša ka ba tsena batho ba mosadi mo ke motho ke batho ba baholo ke mogala bele ba nromela ka boroko
ya hey molekwa boroko hey fire molekwa boroko kana ga ba fitla mo ba theletša story apparently ngwana o ba founetse a ba botsa gore Cortez o re wa monyala wa monyala batswadi ba re jwang jwale because ge re be re moišitše ka taba ya gore le gona o ka re ne ba sa mmiletša mo thembisa gore a tšee ngwana o ka re ne ba le batho ba e leng gore ba nyaka di-advice le gore a ba galele ngwana then yena a bolela re e nka tsamaya le yena o tlo boya a le right then ngwana o tsamaya ngwana ga a boya ngwana a founa o bolela story sona se sa gore nna Cortez o re wa nyala so batho ba lebalela gore re iša jwang ngwana kwa motho already o šile bana ba ithuba masea ke motho o mogolo ke bodiša bana ba masea o bolela jwang ntho yona eo so o bodiša Cortez o no šaša mahlo a la magolo le dretse tše 6 o no šaša mahlo a la ga magolo a bolele taba ye straight ngwana o la no bolela straight a re nna Cortez o re wa nyala batswadi ba fostela re ngwana a boa Cortez a mo romela tšhelete ya escape a boela morago batho ba le ba boa go nna ba lla go nna ka motsa re Cortez ga wana le ntho o e dirang already batho ba le ba tsofetse so se ka bapala ke batho ba lo ga wana le ntho e dirang fotsekisha ngwana mo a boe ngwana la boa a ra batswadi ba re leng ka boa o shalang nna ke tlo no boela morago TikTok e ra respondi bana TikTok do aska wa rotor itu diang Simon ungo message ir close get wait yeah bona tell ya when I wait close wait itu re khothola ke ya feta ya boya same time wena wa boya wa tsena life it will continue phone ya overheater phone ya overheat wena le phone ka ya tonya ai sharp no sharp yeah it close it go ntsha mo TikTok ya go ntsha completely ya busha yo go ya gona mola o latan life gona o lata mola life ngwa tsena go life it will continue mama a go rofa maela re nyake mistake phone ke 512 ke 12 gig di RAM ja ona ya no re ya aya tsona o ba ntike nya ka ngitse ba ke nna lo giti mama ina pile ina pile ngwana only to find out that ngwana o pregnant what in bees ngwana o pregnant ka botsa mosadi la gare le sona itla mpalela ka gore a ke part ya ka rehab ka namba ka e follow ra ipuela ra feta ka mogala nto so yona ba idiang a e gona le bila idi follow wa dilo tso di dia rutela balwetse ka tla ka tloa mo ke ya kwa ra swara ye nngwe jwale ra swara ye nngwe yena le chomia e vale ba lwela ngwana ka rehab jwale ke nyabe se ke tsona di video ke tsona di voice note tse ke di nyakang ke sa di kry tsona tse ba rutela balwetse ke tsola le reng o pregnant ke kono le bolela le o pregnant bile positive ai ke amuta yona jo Master Cortez nna be ke re go ka no bapala dilo tše ke le ge di sa latelang re tla di latelang tšhetša tsona ka mohlogong wa bona wena re o saena ka mogorong o monna le wena monna le ya monna no thuso thaba go muno re tlo titukišetša tsona bane o thuso thaba go mwe Cortez lo re ke o tshedi tse lo re ke bolela maka na melemo a bolela lo re ke bolela maka no bapala voice note ja ke ra ka se phiri voice a gase ngwana ga ya rehab o ba le negative
nna ka mokwele mo founung mo videong e nngwe a re e wena ebile ga mona o tanka mo riepo o gwathile ebile o pakile man ke mokwele mo ema pele bayo ye gogo ngwana ga ya happy o ba le negative ka bo bo le positive ebile imile a ke re ba ke re ga imile gora a sa le ka mogolo ngwana ke galaka nna ya le ka gore o moolo a kere ke o kgopela motho o kgona o mpotsa ka mogoko wa rrala wane ema pele jalo wa butse wa rra ka nna nape ke kgona o tšhara mabuka a ra keke mona e baya monna mogala bo ngwana tie galaka ke jwa lena go le kudu re tsebana matlhomo le se kana pale ga gauthana ke gona ke tla fentša ke thiba ka molegamo jwale mama tebo wa tsare ke be ke reng ke be ke re ke ganane le dipuo taba e bolelang ya gore di-voice note mama wena o no re fa ditori tse di leng ka mare ga di-voice note go sasa wa re o iketlile wena gore o ya go robala wa pakagantšha di-voice note ko botse re na le beke wa pakagantšha di-voice note tsela o iketlile wa tla wa re tlisetša tsona as proof ya dilo tse o tla beng o re boditše tsona ikgolo ga ntlwa le tia dille mama a epele stlarlat a re yankenna ebile bosasa ke nagana go apea mosegare tabe ke etelela botse bosasa sentse re thoma ka bonna ya ska wa re ke tla tsentšha di-airport we o tsantse ka sa re thome ka bo 9 ya fru e thomile no ke etelela pento e ya re ja re ne re le tsela ba ibitsang wife unkept yo magwa ile rraka bosasa tswela pele mama re theeleditše le se ka bona re motile la ra le gona be re sa re late di-two slainyana ka re a bona gore go selailwane tswela pele mama aowa nna lebaka la gore ke tsene mo lifeng gabotse yaka nne e le gore ke nyaka go gala korete ke mogadile privately gore a followe ntho ya small room jalo o ka re a nkwe ne ke sa nyaka gore ke mo poule mo bathong gore o diang mara bale tse dintše ke bona ka re o ditatetse ke mogadile ga ntšhintšhi gore nko followa ntho ya small room e followe because from here a gona ntho o tlo thušang batho ka yona Tebogo ke Cortez raloka recording sitšewe Malaysia wa bolela mo but if anything can happen to me ke Cortez raloka recording sitšewe meaning life ngwana mongwe e mokotsi ke mango a shu ke ntho ke Malaysia se Malaysia Malaysia wena o ka re o swana le kortesa o kgone go bala Malaysia ba e ra gore ntho e ka tlhagela mmetebogo bošego ba ikgono re tsebe gore ke cortes ai a lokolowe mara ke na sa tsebongwala o re mmia ke mmetebogo a tšhabe cortes gape Malaysia a tsebongwala o badile gabotse wena no bo wena o bala the opposite wena o bala ka tlhaloganya cortes mme ke eng valgan gantse wena dipuo le wena o feditše mo o nyakang grade 8 ya ke re ba le ba nkgapile ke tšoreka jwale wena mmago wena ba re ke wena o botsiša gogo Tebogo ke khopela o botsisane go tshwara taba e nngwe gore le gore o mokgadile Cortez ko private gore a tloele taba ya small room a botsisise no ra gore a tloele go titira ngaka or a tloele gore yena o a rwesa ko small room ne ke nyaka re a tloele go titira ngaka botse yena a se ngaka o kitira ngaka no mo khalema ko le site gore tloela dilo tse o di irang tsa bongaka o felleditše a sa hlo ebile a sa hlo a mblockile a ke tse gore o mblockile tše manobanyana mo a ke tse gore o bone he ke lahletše nthwela a ke re o rile ba mmotšišitše gore tshepo ke ngaka a re tshepo a se ngaka so gana mola ka lahlela nthwela ya gore a fetola a re bo tshepo ba thušitše batho
So since the video ke bona o unblockile ka di phone ka moka nanja mblockile all along. Jwale mama ngori ko butse butsisho. Wena ka re sogana le Cortes no bereka le lona o mo roma mola le mola go reka borotho jwale o gona le o motse o elena le counting ja ka wa bua ikgono wa kwatisha go gore Cortes o skema batho wa e go kwatisha wena ka gore le le shetse le blokane le setlo sa kwana wa e ka go kwatisha ma I am kwatisha malome ake be so Cortes na sa batamele ga botse mo gaufi gona le bana ba ileng hore wa shamisa bana ba le ke dingaka mara ba ka rehab wa chamisa ka ditse ka mabaka a different so be ke tšea bana bale ke ba le bona mo ke bereka le bona yana na dulela kwa azange bila dula mo gaufi le nna ba re nna le ena ra bereka na dulela gole kwa ne ke tšea bana bale ke tsebang gore bana ba ke dingaka ba tlile ka mabaka mafeng ka mo rehab ke bereka le bona pele ma o ne ke se go rehab ya Cortes ele rehab ya bana ba ba tshwenyang ke dinyaope go be le ba bang ba ile mathosana go ba ele ndingaka tse di tsubang nyaope ba nyakang rehab or e ke dingaka tse di byang ka mogare ga rehab ba dingaka di diang ka mo rehab. Okay o mongwe hana o ile ngakeng yo thwasa a kere a fetsa a ja dintwa so a fetsa ke la tsa re ngwana re motsamaishi same time ona le je santsho di lokishiwe so kobela ya bona ke a bona a ba Roma ka nokeng ba le one ngwanola a kama ke kwena ya mogaola letsogo so ngwanola ha kama ke kwena e mogaola letsogo ngwanola a bua a ba le anger entšhi le depression mo le ngora end up a bona ra crystal ke yona itlo dira letsogo la ka le boya ke a bona gore ke tlo fola from whatever pain e ke tsamaileng ka ra yona ke kwa mathomo wa B2 ba re o stressitse kore o rile a boya go thwaseng after sometimes ndumba gage ya swa so a tsuba so bana ba le ba batlisitse ka gore ba tloele di crystal so that ba tlo gona concentrate mmereko wa bona wa badimo so ge ke le kwa ne ke sa ba hate ke ba tloele ne ke ba tšea ke re itlang re berekeng bana ba ke mozala ena na dulela kwa thoko azanga ema mo gaufi le so ne be ke sa re ke go checka le wena go gore ke picture Cortes e wena o bereka a lebeletse di tarjela e bila ja le video gore ke mo picture o di tseba yuang di tarje o re ba emela kwa gole o na le se sengwe ke mmone a re batho ba go ka dingwa re oya a re wa bona se a tsena la tlharesela o stjere montlo topile ka kua o tole ka ulo ka kwa ndunge a stopa ka kua mollo tlharesela o stjere montlo Ka re motsakwaleng ka mo morago le eno o tseba ditaba go feta wena kopela le fe ngwana founu ka re swere ditaba ngwanewe so tarsela na re go ya ka mo ya la so tarsela ke sa lena so es fela o dia jwa asana ona sale since ke re ke na le ngwaga ke sa bolele lena meaning the whole 2024 zanga ka bolela lena sa lo bona post le batho ba tsu o ke mo a reng le na le motwetsi le sa mo gajeka yena a fetela pela yo gajekwa pele ore ke mo gajekile ka fetsa ka se mo feleletse ya ka mokgwa e tlhalosang ke ikweleng e fike ikwele ga botse o re ke mokatsekile ka fetsa ka se mo feleletse mola ke sa mo feleletsa yena di customer tša zaneni da re atle a thege motse ba mo fe dikgomo yena because na sa tsebe gore go thega motse keng a lata nna ka tsamaya le yena ka ra ya zaneni
ke ka mokgwa ena e tlhalosang gore o nkišitše zaneni because a sa tsebe go thekga motse and nna ge ke thwasiša I don't do a mistake ge ke ya go thekga motse ga o na le thwasa nna o šala ka mo gae ke tsamaya le lona ke fitlhe le lona le be mo high 3 la before ke yena e namelang so a ke tse gore yena sa se thwasitšeng o thwasitše sky and ge motho a ka tšekiwa motho a ka tšekiwa a ntšhiwa badimo akere lebitšo le kortesele badimo ke mang gape tshwantšho le tsebe ke nna gobela ya gae ke re ke nna ore ke nna ke moka tšekileng ga botse nte be le business e no ba itsamaile wrong ntho ene e se business because nna ga ba tla le motho ne ke mo thuša ke mo thuša ka ntho a tla ba tlile ka yona or whatever e re tla beng re ikreile so nna ke be ke yena o ba le gona because nna ke mmoditse gore a ke nyako tlhakana le sefatlhego sa ka social media ba re ke nna ngaka ke dira 1 ke dira 2 ke dira 3 yena na no prove ga le mo gore okay motho 1 wa idea e diegile 2 wa idea e diegile 3 wa idea e diegile gogo ke kgopela go botsiša ga botse re before ke tla ka mo wena ke thome ka mo babo mkhulu o kgona go thwasiša motho a be a tla go phale ka go betha taola ya go kgonagala alright ke a leboga gogo ya le ka mpho ya motho go ya le ka mpho ya gagwe a kere ya badimo ba gagwe dimpho tsa rena a di tshwane ke a leboga mare o kgona go mo thwasiša a be le maatla go feta a gagwe we bea ka mokgomowa o e bepila ke ra re o kgona go thwasiša a se re ngwana e tlo nna ntse le ngwana le ge a ka rekang gore a ba leng a ira eng mare e tlo nna ntse le ngwana wa gago ke mpho ya gae e different from yours a o fete ka anything wena tse badimo ba o file se yena ba mo file se a ba le dilo tsa go lekana se ba mo file maybe ba mo file dilo tse dintšhi tsa go feta tsa gago e re ke boele ko pointing mara a o fete mothong e re ke boele ko pointing ya ka Tebogo kortese ga e tla di TikTok a e tla go nyakela batho thušo ka wena batho ba be ba e tla kere a ba botsa gore go na le mogekolo mongwe ka molo wa go mo re kae mo le leng gona wa thuša ka sele batho ba e tla ba ra wa re rumetse ke kortese ka sele na pele o ba thuša batho ba thušega ke nnete e napile ge kortese a boela go batho ba go etša bona bale ba go tsebileng ka yena a ke re go na le batho ba tsebileng gore go na le gogo Tebogo ba go tseba ka kortese ge kortese a boela go batho bale goba a boela go ba thušegileng ba ileng ba bua le ko profileng ya kortese re a leboga re ile ra kry-a thušo kortese thank you so much ba bangwe ba ya go bona di-comment tse be ya gore e bana kortese motho wa gage o thuša batho kortese ga ya go boela mo batho bale a re go bona a re gape ge le mpona ke leso le nna ke be ke le iša ka mola go mokgekolola gogo Tebogo le nna ke be ke thwasa go yena ke a thuša le nna ge le mpona ke leso batho ba tlo kgona go boela go ya go yena ba ya go nyaka thušo go yena ka ge ba tla be ba tseba gore o thwasitše go motho o la beng a thuša batho gogo ke re ka mokgo kortese a beng a le nyakela di-custom ka gona a le nyakela balwetse ka gona le ba thuša ge kortese a ya go boela a ya gore le nna ke a thuša jwale ga go sa tlhokagala re le kwa go mokgekolola ke gobela ya ka o nthwasišitše se a se tsebang ke a se tseba letlano felela mo nna ke le thuše ke nnete a ka idia tabewe na e seng gore ke nnete a ka idia o e dirile a kere jwale a re mola a e dirile ma ka mokgwa a e dirileng ka gona lena la bua la mogalema sephiring le re le jwa go mogalema sephiring gore tlogela lelotse tša gago tša di-small room le dilo mamang tšeo tša gago tša bongaka ba fake le go skema batho a go blocka a kere ga a feditše go blocka wena napile wa re ae e re ke blockege be ke a go feta go blokolola a go blokolola gore e ka ba mabaka a mabedi mohlomongwe
ba bang ba bona a sa kgona go ba thusa ka re setlhare se la se fedile a ileng a se utswa ka mo moraleng ka mo go wena goba e ka ba gore o nyaka re wena o tlo o tlhatsele go bo Prophet Tshepo le rena le bo Baba Mkhulu gore aowa gobela ka shiona ke ena nrutileng se le sela nna ge ke thuša batho gape ke tsebile dilo tse ka moka ka yena mohlomongwe ba go unblocka gore o tlo mo tlhatsele goba unblocka gore ditlhare di fedile a tlatla a tšeetse dingwe gape tša go ya go ethimodiša batho gona koo go ka ba jwale mama ke nagana gore o unblockile after ke lahlela video ela ya hae ke nagana gore mohlomong go unblocka na nyaka gore ke ska tšwela pele ka ntho e ke nyakang go ithoma maybe I'm thinking I don't know na tlo araba bopetere nka ba le gona motho ga a ka tsena mo mama commenta gore se le se dirang se jwale ka a beta X le ka bona o ka re o tla ba bolela maaka sa mathomo sa bobedi motho ga a ka tsena mo a re Gogo Tebogo o bona korte sa ena le matla go feta gagwe mole le ena motho a sisitseng that is why Gogo Tebogo a kwatile mokwato o kwatileng e go nwa ntšha ditaba tša gage le korte se le di voice note ge motho a ka tla mo a fitla a re Gogo Tebogo gape yena le korte se ba lwetse dikgomo that's why Gogo Tebogo a kwatile ka mokgwa a kwatileng ka gona goba o mongwe ga ka tla fitla re Gogo Tebogo o lla sello sa sellang ka gore korte se o na le balwetse ba bantši ba go feta ba gagwe mola ile gore ke yena mo rutileng se le ka mmona phoso mama le ka se mmone phoso nka se mmone phoso lebakeng la gore ya dikgomo I don't know cause dikgomo a kere ke feleditše ke na le tsona and then ya bobitha yona ke nagana gore ne ke tlo ba bitha if ke tsene mo ka no fihla ka tsenella kortesi ke tsene mo ka kgopela gore ke tlo kgona go bolela dilo tše dintšhi monga tsona a le gona if le ena na le nnete o tla bolela gore ke mogadile several times ka ntho ya small room ka gore ka tseba gore ga ona ntho a tlo ba fang yona ore a tlo ba thušang ka yona ke nagana gore batho ba ba thušitšweng ko morago mo nna ne ke le gona e seng after nna ke sego mo nna ne ke le gona a ke na o ka reng ke kwele Allah because ke ba feel attention until now azanga ka jikela mo ke kgopela go sola mama ga nyane fela ke kgopela go sola ka moggo ke sodileng Jovisi ka gona a go soli ka lenyatso nyatso mama solela ya gore re rile ge re nyaka di voice note ga ne jwale wa re di ka mo founu e ke nametseng ka yona wa fologa wa namela ka founu ya ngwana and wa tsala di voice note ka mola gore re go possible dilo tse jwale ka tšeke ra re o understand the point ka ke tlo itira gane jwale nna gane jwale for sure ke lata 2 years ke tseba Master Kortesi ke mo tsebela mo TikTok ka dilo tsa gagwe tsa di rehab le bongaka le go tshwadiša le dinoga ke dumella gore wena dilo tša di small room o di tsebile kwa moragonyana kogo and then mohlomongwe o di tsebile le šetse le blokane gore le ilwa gore before le ilwa gore le diana e lapile wa gomola wa se re botse wa se tlikene wa fitla wa rawa motho gape o raloka ka lena ke lekile mogala wa pala wa tla ikgono mama lebaka e bile gore eng la gore le tšee nako e telele ka tsela e Kortesi a ba ye ga bo Dr. Nele a ba ye le dikgotho tša bo Shebeshete mola lena le tseba gore motho o raloka ka batho la se re botse ka nako ela mo e leng gore mohlomongwe re tla re lena a le tsebilo tša di-TikTok le go bea di-video mare account ya ngwana šiona le kgonne go namela ka yona gore le kgonne gore talela di-voice note go tlile bjang gore le ganane ka why gane jwale e seng ka nako ela ngwaneng a fiša gona a betha batho re mmona batho ba itswa ka gare ga small room seo ba ketima ba e swana na ba tšhela ka eng la tla ikgono batho šetse ba go betse bile ba bangwe ba imile e be ba bangwe le re ba tswile ka moo ba ena le HIV ba tsene ba le negative lebaka ke eng la gore le tla ikgono šetse batho ba go betse mama
le botsisitse potsiso e nngwe la re ge motho a ka botsisa a re o bolela because of bitterness o tlo reng. That is why ne ke khomotse, but as I'm saying hore ke zamile privately hore ke mmotse hore a tloele ntwe a dirang until I decide hore na block kana makara e re ke tswe mo yona. But now hore ke fetole ke ge ba botsisa taba ya yena ba botsisa Tshepo o ngaka na a re ele ka lebella ke commentile mola re Tshepo a sengaka ka re wena o ngaka.